Naziv predmeta: nadgrobna ploča velikog kaznaca ili rizničara Nespine. Nadgrobna ploča jedan je od najzanimljivijih spomenika srednjovjekovne države Bosne. Reljef na ploči predstavlja scenu borbe čovjeka sa veprom sa jasno isklesanim figurama lovca, vepra, lovačkog psa i koplja. Osim reljefa, na ploči je uklesan tekst starim bosanskim pismom bosančicom, koji nam otkriva zvanje i ime visokog dvorskog dostojanstvenika na čijem grobu se nalazila ova ploča. Zadatak kaznaca je prikupljanje državnih prihoda u naturi i u novcu, ali je obavljao i druge političke i vojne poslove. Nadgrobna ploča Nespine pronađena je 1946. godine na lokalitetu Zgonovi u Gračanici kod Visokog. Izrađena je od kamena dužine 2,10 metara, širine 1,06 metara i debljine oko 10 centimetara. Datirana je u 13. i 14. stoljeću. Predmet se čuva u muzeju u Visokom.